Nɔvi lɔlɔtɔwo be gado gbe na mi le miaƒe tɔ kple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Nɔvi lɔlɔtɔwo, nyateƒe nyawo nye be alatɔm anɔ te ɖe Mawu avakɔwo katã ƒe aƒetɔ la ƒe ŋkume ye ala kenu eye ala ƒonu le enyateƒe kple anukɔɖitoto me bena yenye Kristo tɔa. Ɖaseɖiɖi ma le asiwòa ne le asiwò la nɔvinye se ko bena etrɔzi edziɖula glo nanye ko bena avua dziɖula yi nenye elabena enye mawusubɔla alo enye ame dzɔdzɔe ke Kristo ŋutɔ gbogbo gadzi de yeƒe lɔlɔ̃nu me la nɔvinye nanya be experience alo numetoto ma la eɖo le asɔasio mieto ye me mieɖo experience eya ta ye miegblɔ ɖe kple kakaɖi bena mienye Kristo Yesu tɔ. Ame ma ye mawo di be wohã nanye ne megavɔ naneke ake o elabena ne enye alo zu gbogbo gadzi ƒometɔ la meɖo la gavɔ ma gbogbo gadzi ƒometɔ woƒe enuwɔna ɖeke o. Mele gbɔgblɔ na wo be nanya bena ɖe nɔvinye le Mawu ƒe nya la nu lo menye nye nya lu yo. Bena ne enye alo ezu gbogbo gadzi ƒometɔ la meɖo la gavɔ ma gbogbo gadzi ƒometɔwo ƒe enuwɔna ɖeke o. Nu kata ye le nenema o. Elabena etrɔ si ame si ke Mawu ŋutɔ trɔ dzi ɖe ye tɔ ƒe lɔlɔ̃nu me. Mawu me wo dzi mi tso azɔ. Dzidzi ke nye ƒome ƒe dzidzi la enye nuvɔ ƒe ƒome wònye. Ke me ye nuvɔ le nenye mexɔ gbugbɔ gadzi yeye ke nye yeye tɔ ke tso Kristo me o la nɔvinye ala nye ame si ke ma gbugbɔ gadzi ƒoƒome ya woanɔ yiwo me ti gasia game. Wola ƒo takpli ɖe ŋuwo. Afi ɖe kpekpe ko ɖe wola yɔ wo ŋkɔ. Elabena wo ya meganye wo tɔ o. Etrɔ zi ame yeye ke wo gbugbɔ gadzi le ƒome bubu me. Va se ɖe si ke me ye wohã la trɔ dzi me. Ye wola xɔ gbugbɔ gadzi yeye ya. Kafo atɔ se wo nya gɔme. Hafi woatɔ wɔ ɖeka kpli o. Hafi woatɔ mu ananyi kpli o. Vɔ le nye be wo gbugbɔ gadziwo gbeɖegbeɖe o. Yo le pretendre alo wo le susu be wonye kristotɔ la woaƒe agbenɔnɔ la woƒe nuwɔnawo la wotro gbo le dzɔdzɔnyenye ƒe mɔa ŋu. Eya ta ye nya la gbɔgblɔ bena ne enye alo ezu gbogbo gadzi ƒometɔ vɔ la meɖo la gavɔ ma gbogbo gadzi tɔwo ƒe ƒometɔwo ƒe nuwɔna ɖeke o. Elabena wo magbe wɔwɔ o. Elabe dzidzi ye ke wo ya xɔ ke miawo mi xɔ la eto vo na woƒe dzidzi. Dzidzi xoxoa me ko wo gbalẽ. Ye ta ye me gblɔ na amewo ne trɔ le woƒe dzime la efe na wo. Elabe wo lɔ be woanɔ dzidzi xoxoa me. Eye dzidzi xoxoa me ya le me ya la enuvɔ ya la ala nɔ wɔm gbe sia gbe.
na le dzidzi xoxoa me ke ye miatɔ kple mianɔ dzimi yewo gbɔ be wodzimi ɖe nu vɔ me ne egba kpɔtɔ le yame la nenema ko anyame vɔɖi ame fitifiti ame baɖabaɖa ŋutasela nugbegble wɔla eye mianɔ ha dom ɖe du miɖo ge amenya miɖo ge ame kɔkɔea ƒe nya ame dzɔdzɔa ƒe nya ko miele gbɔgblɔ bɔbɔ wɔ naneke o lo elabena dzidzi ye ke ya xɔ taa ye le gbugbɔ gadzi ma gbenɔm la o agbea to vo ato ŋuti sam ta wɔwɔ la gblɔ be wònye kristotɔ lo woanɔ yesu kristo ƒe ŋkɔ yɔ faa woanɔ lukao woanɔ yehowa yɔ gbe sia gbe lekea gake la gbugbɔ gadzia me suwo si o eye fi ma la kpɔ do dzesi le bena womalɔ nyawo gbɔ gbeɖe o mɛ wɔ naneke na wo lo wɔ ne wotsɔ ko awo nya ko ale ɖe nu eye woaƒoƒu woakpeta ɖe ŋuti o afi ɖe gbe ko ɖo woayɔ ŋkɔ bena woakpɔ be le ŋɖe ne dzɔ ɖe dzi o gake mawo ƒe asi me ye mi le mawo ƒe asi me ye le nɔvinye megale ƒome xoxoa me o eya ta ye ƒome xoxoawo wɔ nu ɖe kpekpe ɖe ŋuwo la mele ŋuwo ɖi ge o eya ta ye bibla gblɔ na mi dzɔ bena woawɔ avu kple mi gake woado kpoe elabena Mawu ŋutɔ le kple mi be yeade mi le woƒe asi me woƒe anu ɖe dzɔ abe anyiwo ɖe gake la ala trɔ le aƒetɔ la ƒe ŋkɔ la dzi nɔvinye ame kae tsɔa enu manyamanya tsɔa aɖaŋuɖeɖe dzi alo ame kae tsɔa enu ƒoƒo si nunya aɖeke mele eme o la ablu aɖaŋuɖoɖo me o ame ɖeke matɔwo eya ta ne eyɔ dzɔdzɔnye ƒe Mawu la atɔ na wo eye wòana alɔmeɖeƒe o le xaxa me ave nu o eye wòase wo gbedodoɖa ewo ame dzɔdzɔe ma ewo ke xɔ gbɔ gadie ma megakpɔ ame siwo womekpɔ xɔ gbɔ gadzi o vɔ wole bubu be yewo xɔ gbɔ gadzi la megakpɔ wole agblɔ nya tso ŋuti koe oya eza ŋumege ke oye ŋu agbe ke ya koa woayɔ ŋkɔ le afi ɖe godo woayɔ wɔ ke xɔ gbɔ gadzia ƒe ŋkɔ le afi ɖe godo gaba la kpɔ vovototo le nua me le ba la Bible tɔ gblɔ le ba be gaba kpɔ vovototo le kekeliviwo kple abosamviwo dome le ma eya ta nye me le gblɔm na mi katã be mi trɔ le miaƒe dziwo me mi trɔ le miaƒe dziwo me ne miakpɔ xɔxɔtɔ gbugbɔ gadzi yeyea me ke nye Kristo ƒe dzidzia ke nye Mawu tɔ ƒe dzidzi ke xɔ tsɔ mi gatɔ dzi nɔvi lɔlɔtɔ Mawu ɖe yra mi be ese nya ɖe le nya ya me eya nye enya si ke aƒetɔ di be nanya egbea elabena futɔwo le agbla dze gbe sia gbe elabe womexɔ gbɔ gadzi o wole eƒome gbɔgbɔwo me ƒome gbɔgbɔ bla wo da ɖi wole gbɔgblɔ be wonye kristotɔ wɔ gake la wole tsɔtsia yi kpeke wole gbedoɖaƒewo yi kpeke gake vɔɖinyenye agakpɔtɔ le wo me vɔɖinyenye agakpɔtɔ le me ne wogbe ɖo afi ɖe kpekpe koa ewo ƒe ŋkɔwo yɔna ewo ame dzɔdzɔa ƒe ŋkɔ yɔ le ewo ke wo gbugbɔ gadzi to Mawu me la wo ko ƒe ŋkɔ yɔ le wo bubua ɖo enugbe le to adzedzi wo be nugbeɖoɖo medze be nu adzi o ba du miawo ya dzi woatɔ ƒe nugbe ko ɖoa yebe wole ati le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔa dzi nɔvinye Mawu ne yra o ne nanɔ te sesie le Kristo me nenye be nyateƒe exɔ gbɔ gadzia ye ŋti kɔ kekem la wo ya megavɔ o lo Mawu le kpli o axɔ na o eye wogbe le to la woatɔ aɖu woƒe lãwo woanɔ ŋutɔ ƒoƒo amu abe woanɔ le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me amen.